Shalom mahubata haganupang, kuriana hinaholongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ipukahita lahwanta banisogot niarion, perlobe hita manangar hata ninay bata, nagabe tadah ni partonduyon bata, bani na makorjahon horjata. Paima ijalo hita hata ni Tuhan, perlobe hita ibagas tonggo, martonggo mahita. Dia tetupa isombahkon hanami hubamuham Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber ni kahagogohon ban nami, sebagai sumber ni kekuatan ban nami. Ase margogo tongon hanami Tuhan bani na makorjahon guluh nami manipat ibagas sadarion. Tapi paimay horjahon hanami horjanami, parlobe do hanami mangindo gogo rosi pangurupion na humbamu. Ase hamma tongtong bapa na mangajari hanami, ase hamma tongtong na tondok ibagas suhur rosi pikiran nami. Seboy tongon jorei horja nami, ihorjahon hanami ibagas gok malas luhur. Ijalo hanami mahatamu on Tuhan, ibagas gok na martarima kasih. Amen. Kita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus, nagabe hatan ni na ibata-bata bani sogot niarion, ay manatar surat bani Rom 12 ayat 10 siyah, sonon mahata ni Tuhan ta. Nasyam na hinaholongan, ulang ma nasyam mambalas, tapi padas nasyam ma ringisin baninay bata, ay tarsurat do, baku do pambalason, ahu pe mambalaskon, nini Tuhan in. Anggobani bahasa Indonesia, isobut konsonon. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sonaima hatani Tuhan ta. Kita haganupan nainarga ni Tuhan ta Yesus Kristus, lang tarbain lang, totu selaku jolma namang goluh kita, pasti wedo na boy mambain hita gabe sakit hati ito nga tonga ni pardalanan ni gulutaon. Boy do ay maborit paruhuranta halani halak sindohorta. Boy do ay luka batin kita karena orang lain. Bahat tumang na boy mambain hita gabe terluka ito nga tonga ni pardalanan ni gulutaon. Ado ase adong ungkapan na makatahon biyak ni guluh na dohordo marsiugosan. Totu sonay do homa age ito nga tonga ni pardalanan ni gulutaon. Selaku makhluk sosial hita, pasti maningon mangguluh hidup berdampingan pakon hasoman naliga. Kita aganupan na inarga ni Tuhan ta Yesus Kristus, totu ketika adong borit ni ukur na iben ni hasoman terhadap kita, rado adong muncul ibagas ukur laho mambalaskon hajahaton ni hasoman na ibain hubata. Kasi gatido ipahami hita hata ni Tuhan na makatahon, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi hata ni Tuhan na makatahon hutonga-tonga tabani panorang on, jelas ipatuga Apostel Paulus hutonga-tonga ta, ternyata goluh ni halak na porsaya langa dong HP boy saling membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tapi na itekanhon ni firman Tuhan, hata ni na ibatahu bata, sonahado asehita marsihakolongan. Jana aido homa nayondolkon ni hata ni Tuhan hutonga-tonga tabani panorangon. Ipagolpa Apostel Paulus dohita marhitikon ni hata ni naibata. Bahasa pembalasan ay lang hape nagabe tugas ta ay. Tapi nagabe tugas ni naibata sebagai si panopahita. Aido aseni ni bani Rom 12 ayat 10 siyahon. Nasyam na hinaholongan, ulang manasyam membalas, tapi pada nasyam maringisin baninay bata,
ay tarsurat do baku do pambalason ahu pe mambalaskon nini Tuhan ini. Jadi jelas do ihatakon marhitehon ni teks niam 9 tahun, pembalasan itu bukan milik kita. Pembalasan ay lang nagabe tugas ta. Tapi horjani Tuhan doai selaku si panopahita na mamboto haganupan ahana terjadi itonga-tonga ni pardalanan ni gulu tao. Ita ganupan na inarga ni Tuhan ta Jesus Kristus totu anggo adong dom-dom na isipan hita ibaga suhur taon boy doai mambain gabe hita terluka. Boy doai mambain hita gabe stres. Ay do asedong ungkapan kata bijak na makatahon nini ihatahon sonon. Memelihara rasa dendam bisa merugikan diri sendiri karena hati tidak pernah tenang dan selalu dihantui rasa marah. Itu si tongdo kata bijak ontene. Halanyaha halani ketika adong lalap dom-dom ai naman rajai kuros si pikirata boy do ai mambain hita gabe sakit boy do ai mambain hita gabe maseda hapor sayota boy do ai gabe menghambat tonggota kede katata pakon Tuhan. Aido ase marhitekon ni teks niam 9 taon ipagol pahutongat-tongata sonahado ihita ase totap marsihahulongan. Sonahado hita ase totap ulang membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tapi bagaimana kita sebagai umat Kristen mampu membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Yondoskon hita kubani Tuhan ahana gabe burit nyuhur. Nadong ibagas paruhurata halani pambahenan ni hasoman hubata. Tapi biarkan Tuhan sebagai hakim yang adil na menghakimi haganupan na terjadi itonga-tonga ni pardalanan ni kuluta. Langa dong nalingot ilobe-lobe ni bata. Haganupan do iboto. Haganupan do idida. Haganupan do ihorjakon Tuhan na bata. Alanyay marhitehon ni 9 taon. Jelas ipatugah bata baku do pambalasan. On managabe si paingat itonga-tonga ni pardalanan ni guluta. Halani lang tarbain lang. Pasti adong nagabe sumber na buhay mambain burit niuhur itonga-tonga ni pardalanan ni guluta. Tapi mari serahkan haganupan ay kubani Tuhan si parkuasa. Kasi Tuhan managabe hakim bata, Tuhan managabe pangajaman itonga-tonga ni pardalanan ni guluta. Amen. Martonggo mahita. Dia tetupa may sombahkon hanami hubamuham Tuhan Yesus Kristus. Malasuhur nami marhitehon ina do ijalo hanami hatamu. So nahatongon hanami aseboy tongon hanami memaafkon hasoman nadok mambain hajahaton huban nami. Aseboy tongon hanami marsihahulongan itonga-tonga di gulong nami. Tarlubi maay Tuhan aseboy tongon hanami damay bani na makorjahon horja nami bani gulo sigalupan. Terima kasih mabamu jalo hamma tonggo namion marhite anak Tuhan Yesus Kristus Yokop hanami. Amin.